kajan mit pakamen pi baro ki bapai ia ke video janga menta kajan mit ngakwa pensai pi bang layo banlum Laser News pa nani ke Laser News pa nakaliang jang ko bermu information ngin pia ak arbanta ngalapan kai upai kini ki artli ki envelope but hadin bang lai deb ban krek mo yakini envelope ban tap ik pisah apa in sapan po syaki long ying ki ban kam te ngai ko ble pi baro ki bala shania ya ka wermu information bat ngi kular khamat jong pi bang nang trace tom shu ban lek batam ka thain bari kasi jongi te la dam don pat ki ba ban poi pisah shanga te ya tu pisah ru min lek bala ban poi biang syaki baran kam te kule shibun kule pi baro ko ble